Jwale ba sehlopha sa ditaba tša leleme la Sepedi re a letamisha ditabeng tša bošegombjo le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re gaša go tšwa Studio 10. Re thoma pele ka tšeo di tantšego šedi. The matter is being handled and let's give the institutions that are handling this matter the space. Presidente ya ANC Cyril Ramaphosa o ipiletša go makgotlakganetšo go fa dinyakišišo sebaka phokong yeo e wetšego mospikara wa palamente Nosiviwe Mapisa-Nqakula. Re tšwa go senya jara re ya sekolo re promise ka di-promise tsa mmereko wa teng ga o yo re dutse hela a re amogela re re next a go no po buang sepele rona. Toro ya go ba balaola sephetephete e gare e anwelela go ba bangwe ba baswa ba masometharo ba masepala wa Greater Taung ka North West. Badudi ba masepala mogolo wa Nelson Mandela Bay ba bile le sebaka sa go bona mogopo wa sebjana sa Webb Ellis o thupilwego ke di-Springboks ngwagola. Batho beshu thobela ke lesolela madireng a letšatši le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o ipileditše go mekgatlo ya kganetšo go fa molao sebaka sa go šogana le taba ya go amana le spikara sa palamente Nosiviwe Mapisa-Nqakula. Mekgatlo e mengwe ya kganetšo e ipileditše go Mapisa-Nqakula go itokolola mošomong morago ga ditatofatšo tša go amogela šunya nakong ya ge e sa le tona ya sešole. Ramaphosa o re o na le kholofelo yeo e tletšego go makala a molao a ka mono nageng gore a tla nyakišiša ditatofatšo tše go fihla mafelelong. Ramaphosa o etile pele lesolo la dikgetho la ANC ka Eastern Cape. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re makala a phetagatšo ya molao a swanela ke go fia nako ya go nyakiša ditatofatšo dife goba dife tšeo di lego kgahlano le mospikara wa palamente Nosiviwe Mapisa-Nqakula. Mapisa-Nqakula o tšere maikhutšo a go ikgetha morago ga gore lekala la Hawks le phuruphutše ntlo ya gagwe ka labobedi go latela ditatofatšo tša gore o amogetše mašeleng a go feta dimilione tše 2 bjalo ka šunya go tšwa go raya kontraka nakong ya ge e sa le tono ya sešole. Ramaphosa o re mospikara o tšere maikhutšo a go ikgetha go dumelela dinyakišišo go sepela ka thelelo le go sepela ka mošuto o tee le melawana ya mokgatlo gomme ge tšeo ka moka ge di fedile magato a maleba a tla phethagatšwa. The matter is being handled and let's give the institutions that are handling this matter the space to handle this matter. And I am certain that the rule of law and processes of handling things like this in our country will prevail. Ramaphosa o re ANC e šoma ka maatla go rarolla ditlhotlo tša mananeo go parara. Much is being done and I am confident that through various programs like for instance Chanela has been able to arrest thousands and thousands of people who were doing many wrong things. And so we will continue and with time we will be able to see the benefits. Ramaphosa o rometše molaetša wa matshedišo nageng ya Russia go latela tlhaselo ya sehlopha sa marabele a ISIS ka Labohlano moo go lobilego batho ba go feta 100. We were shocked and saddened to hear that up to 40 people, if not more, have been killed, and we pay our condolences to the people of Russia. Ramaphosa o bušitše a netefaletša badudi ba Eastern Cape gore mokgatlo o lwa ntwa ya kabo ya ditirelo go balwa kabo ya metse dintlo bosenyi le tlhokego ya mešomo. Lesolo la go uauetša dikgetho la ANC go letetše gore le tšwele pele le go sasa mo mopresidente a ya go boledišana le baetapele ba setšo le magoši ge e šita le go swara dikopano le setšhaba.
Mokgatlo wa Economic Freedom Fighters o re o tla šomiša lekala la meepo le temo ka Northern Cape go hlola mešomo. Moetapele wa EFF Julius Malema o re province e na le naga le diminerale tšeo di ka thušago go kaonafatša maphelo a batho. Malema o be a bolela le bathekgi ba gagwe nakong ya go tsebagatša ditshepišo tša mokgatlo ka provinceng ka Kimberley. Maloko wa EFF ka provinceng ya Northern Cape ba re ba nyaka mokgatlo o mogolo wa boraro o etiša pele go tlholwa ga mešomo le kabo ya ditirelo. Ba re ba lapišitše ke go tshepišwa maaka. Those youth must go to the school, and those who are done with the school, they must get jobs. I want the youth to be employed. I want the schools to be better education. I want our children to have a future. Julius Malema ge a be a bolela le bathekgi ba gagwe o boletše gore tlholo ya mešomo ka provinceng e tla tšwa mebasepaleng, meepong le go tša temo. This province has got a fertile land. Hona le di minerale tse re batlang gore they must come to you. There is no way Anglo-American or Impala can control the whole province, yet the people are poor. When we take over, we want the mines to go in the hands of our people. Moetapele wa EFF o sotše gape ka bogale mospikara wa palamente no Siviwe Mapisa Nqakula o ga bjale a lebanego le ditatofatšo tša bomenetša. The second arm of the state, called legislature, is led by a person who is in trouble with the law. She has been taking bribes after bribe. Aya chelete ali minister ya masholo. Malema o tlhotlheleditše gape maloko a gabo go tšwela pele go uetša maloko a go feta 1,600 tša bathekgi bao ba engwadišitšeng ka Northern Cape ka maikemišetšo a go godiša mokgatlo. Go fetšiša kgaotšo ya mohlagase ka mengwaga e mebedi go tswalela melwane le go bušwa ga di-scorpions tše ke ditshepišo tše kgolo tša mokgatlo wa Action SA o tlabego o phenkgišanetša dikgetho tša bosetšhaba le tša province lekga la mathomo ka kholofelo ya go ikhweletša balatedi ba ANC le DA. Action SA emerged from the 2021 local government elections and we shocked South Africa. We became the 6th largest party in South Africa despite contesting only 6 municipalities out of 278. They underestimated us then and they underestimate us now. Magologolo a batho a tlhwele a kgobokane lepatlelong la Ellis Park ka Johannesburg go kwa ka ga ditshepišo tša mokgatlo pele ga dikgetho tša lenyaga ge naga e keteka mengwaga e 30 ya demokrasi. Mokgatlo o tla etiša pele dikgatlhegelo tša setšhaba ga e šita le go fediša kgaotšo ya mohlagase mo mengwageng ye mebedi ge o ka thopa dikgetho go fokotša tlhokego ya mešomo ka diperesente tše 18 le go kaonafatša maemo a ikonomi. Tshepišo e nngwe ke go tiiša molao ka go buša di-scorpion. Action SA will reintroduce the scorpions, which was highly successful in tackling high-profile corruption, until it was disbanded for investigating Jacob Zuma's bribery allegations. Mokgatlo o bošitše wa tshepiša go matlafatša melwane go šogana le bofaladi bjo bo sego molaong. We have always said that we want the people of the world to come to South Africa, but they must do so legally, and when they are here, they must obey our laws. Action SA ke ye nngwe ya seboka sa makgotlaganetšo ao a ipopile go ngatana go tloša ANC setulong. Motlatša mopresidente wa Patriotic Alliance Kenny Kunene o re mošomo wa gagwe wa mathomo o mogolo bjalo ka tonakgolo ya Gauteng morago ga dikgetho tša mopitlo ke go buša borakgwebo ka moka bao ba tlogilego ka provinceng go tlo thuša go bušetša Gauteng maemong a yona a peleng bjalo ka komankanna wa ikonomi ya naga. O boletše se nakong ya lesolo la province ya Gauteng la go uetša bakgethi ka Crystal Church ka Ayrton ka borwa bja Johannesburg. To the incoming premier of the richest province
province in Africa of Gauteng. Se ke se Kunene a seeletsa morago ga ditlhopho tsa motsheganong ke makoko a feta le 40 a tsenelang ditlhopho mono Gauteng e gaisanelwang go gaisa go fenya porofense eno ga go kitla go nna bonolo mme Patriotic Alliance e itse sentle motlatsa moporesidente wa lekoko a re motse wa phenyo o gorogile. Like the Arab people, let 29th of May be our Arab Spring. Let our vote change this country. Let us go and knock on each and every door. Go and tell your neighbor. Go and tell your friends. Go and tell your families. Go and tell your enemies that the change is on the 29th of May. Kenny Kunene o na le leano la go siamisa porofense eno ya reng serodumo sa yone se wetse tlase. The first thing that one would do is to gather all business people so that we can have a discussion on how they see themselves getting involved in taking Gauteng forward and working with me as the Premier. The reason is job creation has business at the center of it. Ntlhopheng wa lekoko mono Gauteng a re o tlile go tlhola letlole la go leboga ba ba begang bosenyi se le maiteko a go lwantsha bosenyi mo porofenseng eno. Nna ke Ntebo Mokobo wa dikgang tsa SABC go tswa mono Johannesburg. Moetapele wa bosetšhaba wa Rise Mzansi Songezo Zibi o re mokgatlo wa gabo o bontšhitše kgolo ka Limpopo. Zibi o dumela gore makala a mokgatlo a tile go tla ka masolo a matla a dikgetho ka profenseng. O be a bolela senakong ya moletlo wa mokgatlo wa gabo ka Seshego ka Limpopo. Bathekgi ba go feta lekgolo ba tsenetše moletlo wo gare ga bona ebile bomahlwa a di bona wa peleng wa Democratic Alliance Makashule Kana le Khumera Modifo. Zibi o re sehla se sa dikgetho ke monyetla o mobotse wa go matlafatša mokgatlo wa gabo le go tliša bokamoso bja go phadima ka Limpopo. Go išwa bophelo ka moka kgolegong ga dikatawane kotlo ya lehu go babolai ditliniki tšeo di hwetšagalago ga bonolo ga mmogo le seteši sa maphodisa di tla direlwa badudi. Mokgatlo wa Alliance of Citizens for Change o swere moketeko wa dikgetho ka Cape Town. Mokgatlo o re lenaneo la wona la dikgetho le tshwareleditše ka go tiišetša toka setšhabeng. Lesolo leo le tsebišitšwe ka Rocklands Michelle's Plain fao ACC e rego e rata go tliša phetogo ka Afrika Borwa. Ditaba di tšwela pele ge Afrika Borwa e dira kgatelopele ka go lwantšha ditlhotlho tša bolwetši bja mafahla. Naga e sa dutše e le lefelo leo le nago le mathata a palo ya godimo ya bolwetši bjo bošoro bjo bo bolayago. Ge go rulaganywa letšatši la lefase la mafahla go SASA go swerwe kopano ka Sandton le hono mesong. Moletlo wa semmušo wa segopotšo o tla swarwa ka Sedibeng go SASA. We're celebrating today BPAL, which is the 6 months regimen for MDR-TB. Is unbelievable during our lifetime. When I started treating MDR-TB, it took 2 years, and most of them were not even cured. And today I'm excited to see somebody who was treated in our facility, one of our facilities. I think 3 months after taking my treatment, started being negative instead of positive. So there's a difference now because my state has changed from negative to cured, which is actually good news, you know. So even I myself, you know, I feel a lot better, stopped coughing.
toro ya go ba molaola sephethephethe e gare e a nwelela go ba bangwe ba baswa ba 30 ba masepala wa Greater Taung ka Northwest. Seo se tla morago ga gore masepala o bapatše dikgoba tša mošomo tša tlhahlo ya dikgwedi tše 24 ka 2022 go rutwa ka ga mošomo wa bolaola sephethephethe. Baswa bao ba 30 ba ile ba phumelela lenaneong leo gomme ba fiwa tlhahlo ya ka phapušing centereng ya tlhahlo ya balaola sephethephethe ka Free State tekano ya dikgwedi tše 12 ka kholofelo ya gore morago ga fao ba tla feleletša ka tlhahlo ya bona ya ka ntle ga phaphuši go ithuta mošomo tekano ya dikgwedi tše 12 ka mmasepaleng e fela go tloga ka Julae ngwagola baswa bao ba sa beile mokganyaphatleng. Seelo sa botlhokatiro se oketsegile go ya ka dipersente di le 32.1 mo kotareng ya bone ngwagola go tswa go dipersente di le 31.9 tsa kotara ya boraro. Ka seemo seno baagi ba lebanwe ke kgwetlho ya botlhokatiro mme bašwa ba tsaya tšhono nngwe le nngwe eo e leng gona. Ka jalo tšhono e ne e tliseditse bašwa nako ya tsholofelo ga ba itse gore ba lebe kae go kopa thuso. Ga go maketa kae because ga gona le mmereko wa tlhaloganya re tswa go senya jara re ya sekolo gore promise ka di-promise tsa mmereko wa teng ga o yo re dutse hela a re amogela re next a go no po buang sepele rona so e nna a burden and e nna challenge mo go rona and go utlwisa botlhoko because ha ba ntse ba re dira yana ke ga gona opo ile go ibile wa tla mo go rona gore no we have this and this for you. Bangwe ba barutwana ba re seno se amile matshelo a bona thata. Last year ka 2023 ba ile ba bohokotsa ba ile ba khata stepene sa rona sentse re tla go dula hatshe ga gona madi a re a ra kreya even if le 315 ke kreya bonnyane bo ba go iphimola dikeledi e khansetswe khanye e nkamile mo go masho mo ileng gore go tsa botlhoko mo ileng gore rona ba bangwe batsadi ba rona ga ba bereki ke rona ba ileng gore re ka bere thusa bonna ka ba rona ko magaeng. Masepala wa selegae wa Greater Taung wa re ga gona matlole a lekaneng. Re tshoso maikarabelo a gore re tlo go ba hira for sebaka sa ngwaga bana botlhe ba le 30 re bana exposure re bana gore ba kgone go kra exposure ya mmereko ba tswang go dira ko sekolong ntle moraga mowa and then ke teng ke re tle go hira bana ba le 10 ba letetse certificate sa ikwadiso go tswa go lefapha la tshireletso ya baagi le tsamaiso ya dipalangwa mo profenseng gore ba kgone ba nne le lephata la pharakano mo masepaleng. Zebulon Maine, SABC News, Taung. Ba bangwe ba badudi ba motsana wa Shutalale ga Mphahlele ka ntlenyana ga Leboakgomo Limpopo ba re ke kgale ba letile tsela le leporogo tekano ya mengwaga tsela yeo e swanela ke go kopana le ya province ge seo se sa direge badudi ba ile ba ikgobokeletša masheleng gomme ba tsenya tsela yeo mabu le go ikagela leporogwana la nakwana. Badudi ba motse wa Shutalale ga Mphahlele ba leka go itukišetša tsela ya bona ka diatla ba re sale ba tshepišwa tsela le leporogo mmileng wa D4069 go la setiši Mpobane ka ngwaga wa Mpoli Tšhitšhidi. Tsela ye e gokaganya motse wo le mmila wa province wa R37 magareng ga Polokwane le Burgersford. Le ge tsela ye e le kgauswi le mmila wa R37 ga e sepelege ebile e tletše ka mekotikoti. Tsela ye e hloka gape leporogo. Moetapele wa badudi o re go ya ka pego ya kgoro ya mešomo ya bosetšhaba tsela ye e tlabetšwe ka sekontiri le leporogo. Motho ga e tswa ka thoko ka Burgersford a e tla ka mo Shutalale o swanetše go ya go sepela 20 kilometers a tla a boya ga gabo mara ge tsela ye e be le accessible e be no ba taba a matter of a half a kilometer go fihla ka gae. Ba masepala le ba mmušo se ke se hwetšang ke gore ba re ba tswaletše tsela ya rena gore na ba e tswala ka fase ga mabaka afe ke seo ke sa se tsebego ka re ke se botšiša ba se ba nkaraba. Go le bjalo kgoro ya mešomo ya bosetšhaba ka Limpopo e re pego ya bona e bontšha gore tsela ye e fedile tikologong ya kgauswi ya motse wa Mashite e re ile go kopana le badudi go kwešiša dillo tša bona malebana le tsela ye ka botlalo. A re lebeletše
4069 ke mo le gore re setse re berekileng part of the road and o sane le tsela e le research e le gore tloga re ikemišeditše gore a re ba le mašheleng re tlo kgona go tsena ra feleletša gore badudi kudu ba šomise ba tsela ba be ba tsamaye plekeng ela ba sena ditlotlo a re lebeletše seemo sa tsela leporogwana le la motswaoswere le go gotšwe ke metsi a dipula tša matlakadibe le go tlogela badudi ba šutala le ba lenyanyeng ba ipiletša go mmušo le go basamaria ba kgaogelo go tsenya letsogo go netefatša gore tsela ye e a lokišwa nna ke koketšo motao wa ditaba tša SABC šutalale ga mphahlele mo nakong ya kgauswinyana manong e ka ba selo sa maloba le mabane ka mono kontinenteng ya Afrika ge e le gore go bolawa ga diphoofolo ka mpholo ga go rarollwe ka ponyo ya leihlo ka mafilong a diphoofolo go dikologa le naga. South African National Parks e tiišeditše gore moloko wa manong o bolailwe ka baka la go bolawa go sego molaong ga diphoofolo ka mpholo ka dikarolong tša leboa la Kruger National Park. Moloko ka moka wa manong a ka mono Afrika o tloga o le kotsing ye kgolo. The poison poaching is just indiscriminate. Anything coming into contact with that poison carcass is going to die, from insects to the biggest of predators. When they came here on the 7th, they found that there was a poisoned buffalo carcass and then devoured by vultures, and then there were dead vultures all over here. We assessed the area and then to find that about 78 white-backed vultures were dead. Private Association of Rhino Conservation Reserves PROA e re go beng le seabe ga bahlankedi ba mmušo melatong le ditiragalong tša bosenyi bjalo ka go tsoma ga manaka a ditšhukudu ka moo go sego molaong go swanelwa ke go fihla mafelelong le gore bao ba hwetšwago ba fiwe kotlo e thatana. Seo se latela go bušetšwa mošomong mohlankedi wa lešoka la diphoofolo ka North West yo a ilego a swarwa ka ditatofatšo tša go tsoma manaka a ditšhukudu ka moo go sego molaong. Mxolisi Stephen Maqoboza mmogo le balatofatšwa ka ena ba bararo go balwa le mogwebi wa go tsebega go tša mašoka a diphoofolo gape e le rakgwebo Abraham Skalkstein le Davie Groenewald ba lebagane le melato ya seswai go akaretša go ripa manaka a ditšhukudu ka lešokeng la diphoofolo ka Northern Cape le go sepetša manaka ao go tloga North West go ya profenseng ya Mpumalanga ntle le mangwalo a maleba. Maqoboza o bušeditšwe mošomong ka kgorong ya tlhabollo ya ikonomi, tikologo, tlhokomelo ya tlhago le boeti. Mxolisi Stephen Maqoboza o tshwerwe ka 2021 mme a tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Mmabatho mono North West mmogo le molatofadi wa naye Wells Mashilo. Ba bosekisi jwa bosetšhaba ba ne ba tsaya tshwetso ya gore kgetsi eno e seke kwa kgotlatshekelo nngwe ya sedika kwa Mpumalanga morago ga gore ba e kopanye le ya balatofadiwa ba bangwe ba le babedi ba ba latofadiwang ka go rulaganya lefelo la go baya dinaka tseno le thekiso ya tsona. Le fa balatofadiwa botlhe go akaretsa le Maqoboza ba ne ba gololwa ka beili le taelo ya go se ikgolaganye le dipaki tsa puso, Maqoboza ga a ka felelwa ke tiro lobaka. Lefapha le ile la tsaya dikgato mme Steven o ile a lelekwa mo tirong mme morago ga moo o ile a dirisa molawana wa Public Service Coordinating Bargaining Council go ira boipobolo kampo appeal. Ba mekgatlho e lebaneng le tlhokomelo ya ditshukudu ba re go nna le seabe ga ba ba rweleng maikarabelo a go tlhokomela tikologo mo bosenying bo bo amanang le go utswiwa ga dinaka tsa ditshukudu go a tshwenya. When it comes to matters endangering our wildlife heritage, criminal involvement from within our government circles should be dealt with swiftly and with harsh consequences. Sentle Inlihihi, SABC News, Mahikeng.
Dipapading, badudi ba mmasepala mogolo wa Nelson Mandela Bay le ba mokgatlo wa rugby ba bile le sebaka sa go bona mogopo wa sebjana sa Webb Ellis wo o thupilego ke di-Springboks ngwagola. Sehlopha sa di-Springboks se fentše phadišanong ye bjalo ka dinkgwete ka tatelano moo se setlilego sehlopha sa the All Blacks ka dipapading tša makgaolakgang ka France ngwagola. Bagešo di felela mo go latela kakanyo ya maemo a boso Thobela.